Dobar dan dragi moji, assalamu alaikum, dobrodošli na novi video. Danas vas vodim u tursku radnju Atlas Market, pokazat ću vam njihov asortiman. Evo nas u trgovini, asortiman započinjemo izborom pića, gaziranih i negaziranih. Pored turske marke pića imate i druge vrste. Moj izbor uvijek pada na neizostavnu sultan kolu koja u svom sastavu ima sjemenke ćorokota i veoma je ukusna i osvježavajuća. Pored toga također imam veliki izbor grickalica, turske kave i turskog tekstila kao i crnog čaja. Najbolji Ahmed Tea čaj, imamo i druge vrste crnog čaja koji je razvrstan po jačini. Također setovi za kavu, od onih tradicionalnih do onih običnih na koje smo mi navikli. Turski tekstil je dosta poznat po svojem kvalitetu, to imajte na umu kada budete kupovali. Ovdje vidite tradicionalne turske čajnike koje se sastoji iz dva dijela. U gornji dio se stavlja čaj, u drugi dio se stavlja voda. To ću vam pokazati u jednom od narednih videa. Također setovi za kavu, čaše i poznate čaše za čaj. One su malo čudnog oblika, a to je napravljeno da se čaj ne hladi brzo. Sad nešto za naše najmlađe, gumene bombone, imaju halal certifikat pa nema brige. Prelazim na Ulkerove keksiće, juhe, gotove cistenine, još malo gumenih štanglica i sjemenke suncokreta. Ovo su vjerovatno prostirke za kupatilo, ali nisam provjeravala, to ću vidjeti idući put. Prelazimo do krivca za moje suvišne kilograme. Ulker čokoladice meni najbolje od pistacija i ostale su ukusom zadovoljavajuće. Zaista od srca sve preporuke, jer njihove čokoladice malo drugačije okusa od naših. Ovdje imamo izbor maslina, od onih crnih do standardnih na koje smo navikli, punjene paprikom i tako dalje. Još malo slatkog programa. Nugat lješnjak po moje najbolji namaz. To morate probati. Od džemova izdvojila bih džem od višnje i od naranđe. Kisele salate, Turci zaista dobro prave turšije i svoje kisele salate. Neizostavan dio u kuhinji dok je zime. Ovdje imamo gotova jela i nareske, BBQ maka, kečap, ajvar, kisele salate, konzervirano, ljuti umac za hranu. Evo nas kod baklave. Turci zaista prave najbolje baklave. U ovoj trgovini možete naći kako običnu baklavu koju smo mi navikli, tako i baklave od pistacija, čokolade i mnoge druge. Mješavina za ćufte, med, na suhom
suhomesnatim proizvodima izdvojili bi njihove salame, fantastičnog su okusa, klobasice koje vidite u kutku i veliki izbor sireva. Turci zaista ne mogu zamisliti svoj doručak bez najmanje 3 vrste sira i to objašnjava zašto oni imaju toliki izbor sireva u svojoj trgovini. Također ajran je neizostavan dio turske kuhinje. Kadajf, kome treba kadajf zna gdje da ide. Paprike u pavlaci i još malo sira. Od zamrznutih proizvoda izdvojila bih pljeskavice i nešto kao naše suđukice. Izvanrednog su ukusa. Također mješavine za goveđi i pileći kebab i neizostavni manti. To ću vam jednom praviti i pokazati u videu. Ovo su vjerovatno batakovi koji su pakovani po 10 kg. Još malo ćemo proći tu policu. Evo nas i kod baklave. Turci zaista prave najbolje baklave, razne vrste meda. Mješavine za ćufte. Šef dolazi u pomoć, kaže taze baklave. Veliki izbor mesa koje je uvijek friško i naravno halal. Čevapčiće, pljeskavice, suho meso oni sami prave. Također imaju svoje suđukice koje su izvanredne. Ovdje vidimo balzamični kis od Nara, nešto najbolje što sam probala iz njihove trgovine. Maslinovo ulje, razne make, ulje od čurukota. Još malo kiselih salata i turšija. Mješavine za 3 leće. A sad dolazimo do najbolje police. 50 različitih vrsta začina. 50 različitih vrsta začina. Ovo je mješavina nekog arapskog začina, to moram probati idući put. Kurkuma, timjan, nana. Začin koji se dosta koriste u turskoj kuhinji. Soda. Salep pravi se od korijena divlje orhideje i dosta je skup. Kokice, tu imate kokice na kilogram da kupite, da ne zafali. Turske vrste pudinga ja sam probala od Bizim, proizvođač je Bizim i zaista imaju drugačiji okus od ovih na koje smo navikli. Čokolada je jačeg okusa što se meni sviđa, mješavina za 3 leće, šlag i želatinu, ja mislim da imaju goveđu. Ovdje imate grah, rižu, tjesteninu, sve na velike količine, ja mislim da je najmanje 5 kila. Kukuruzno brašno za buru, ko se poželi buru u Atlas Market. I evo još malo za moju dušu slatkog slanog programa. A vama, dragi moji, hvala na gledanju. Lajkajte, preplatite se. Ako vam sviđa video, ostavite komentar.
Ako imate neke prijedloga, pišite, otvorena sam za suradnju. Hvala vam na gledanju, svako dobro. Posjetite Atlas Market u Ljubljani u Mostama, nećete se pokajati.